Konstatujem da je prisutno ukupno 26 od 28 članova Republičke izborne komisije, a da je za donošenje odluke neophodno da za nju glasa 15. Malo pre smo, kao što me je poznato, doneli odluku o vršenju uvida u izborni materijal sa biračkih mesta broj 27 i 85 u Novom Pazaru. Bila je priča da postoji sumnja da je ukupno 793 glasa za 2 biračka mesta upisana u zapisnik u korist jednog predsedničkog kandidata, i to Aleksandra Vučića. Mogu da konstatujem da je sada pregledom i vršenjem utvrđivanja rezultata utvrđeno da je u pitanju samo 4 glasa, može da bude da je u pitanju tehnička greška, i takođe ovaj izborni materijal nije direktno donet sa biračkog mesta, već još jednom pregledan sinoć. Dakle, notorna je laž, izneseno su apsolutne neistine da od pojedinih kandidata da je reč o 793 glasa, radi se o svega 4 glasa, i to je glas je glas, ali na pojedine biračke mesta dešava se i to da se tokom pakovanja izbornih rezultata neki listići stave u važeće, neki u nevažeće ili od pojedinih kandidata, i to je sve.